Kitabu cha Ayubu mriango na mrongo 105. Elihu anaendelea kumsemera Ayubu. Elihu akina nakahera akiamba, "Bizo naona ni haki kwamba nina haki mbele za Mlungu. Kizo unamba undapata faida yani we. Na ndafadhaika na noni kala sendere dhambi. Na kutigizia uwe haungana wase nao. Lola kozulu Mlunguni na uone lola goma ingorigo dhuru sana dhuluzo. Ukenda dhambi kafimbuzi ya Mlungu. Na kala makosago ni manji vivyo kavimuhenda kitu. Bize kala umuhachi unompane ya Mlungu. Hedi anahokera noni kula kwako. Utirirua kwako nadima kumulumiza muda wetu na hachia kwako. Nadima kumfaa muda mwansio. Kwa utoko nero kunjinie oenye wadimi. Atu nikurira masaidiwe. Ila kanamba ya hikwe Mlungu. Muumbi wangu. Alaje maira wakati wa usiku. Afufundishe zaidi kuliko onyama dunia. Naria nafuenda fukale na hekima kuliko onyama wa mahaha. Ata makiriri rawa vizi ye kazigija kwa kukuzionya kwa utiriri. Ujeri wenye kicho ni kirira cha kihumu Mlungu kasikira buli. Ye mwenye nguvu zosi kachona. Eseze ambaye kumona na kesiyo imbereze na unamtariza. Vikara kwa kukala Mlungu kajibu kaiza koroze na kalola sana makosa gatu. Ndo hata Ayubu anangaza kanwake na kunena bule. Ananena maneno manji hasoo kumanya.